Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo long peingat bak kata hai Abu Syik urang ngasian. Nyo haba hanaleu ku pegak. Bekkah kak kemrang apu aku ulama nak kedepu. Ulamanya pewaris Nabi bina kedepu hai. Nyai kah murtad ke macam kak keun ke ulama. Alah, nyom nyok tu mek kaku aku kuko. Darah ku jep. Ilu aku kutuat. Pumpai tangan ku tak dalam punggung ke. Alah, hai akhir belajar. Dekat keun ku ulama. Ban ulamanya urang pekeng nang gro pernah kada puam nya hana ulama tanyo mandum pehpoh tu lang nuraka pernah kada puam ban pak kadu cik pegah nak ko setel ke nak katuri ke long pembela urang Islam pernah kada puam ban ka beh nya menya tegedi tiga kata nyo kah langsung pupe ke deu kanto timba mana ke nya menan benar katuri becu nya menan baik tak betul dro tu jiwa kena kampung miakah na darah kreh ke na tiliang kreh ke bek ke nan kamu thom ke nan muteuh na buah adu minan bah me ke nyo ka beh nyo ku tume ke kah ka kudupat pak kadua ikan ada kah kadua nya bang ke ku tiak ke bina ka rui ke nya bang tapi ke nyo tho Longnya urang pembela nanggro bena kerpua. Nya menan bek kapike kah hayu thak na kapdi mang nan. Hana hayu nya balong gerak. Nya menan. Ka menya kawo kah ku tu me. Nya ban itik ku sileung labah kena kerpua. Nya ban beh. Nya menya kawo kah kampung. Ku siete. Ku blo tie. Dia 2 kilo, hansip 2 kilo, 5 kilo, ku puo ku no bena ka de puo. Nyan menan. Kuno laju kawawa. Kah ku sambut dengan gerd, bak ku bilang dia. Cok fight ku sileung dalam punggung ke, bena ka de puo. Nyan menan. Nyoi lo tengah gak kai ku kapateh balung jino laju kawo. Tak gerah ku ka ku nak jeb darah ke. Nya menan. Anak miak kai preh-preh du miak sambut kah. Hai, Abu Syik urang gasian. Nya menan ilong gerd akai ku, bak ka pikir puo. Menya kawo kena kampung, kalau ku pegah bak masyarakat mandum, bak anggota wak long mandum. Nya menan ku yumita puyo-puyo, dulu, putra alam lubing, tasian tu ide. Nya menan, bet tak pap ma tinan tamu thop menan lan sako pintih kenan. Tak keun ku ulama kanyo ka je. Ci bu mubah bacut. Dengan na ulamanyo, tanyo keng mandum-mandum. Benar ada tepu. Nya bamnya hana ulama kah tisai ke hai punggung. Ban bet dah fikir tanyo hayu that nyam ban bangkat tak muthom hai dupat tu ku dupat tu kulum luam nyam bai lu kalau kulum luam bet ka fikir puang nyan menan beh nyo kawo laju ka patih balung nyo tu tengah gak kai ku nyam ban ideh mabi ke berotha abwa ke apa cut ke itanyeng ke sayang ilong pi sayang ku thi nyam ban tawo ju kuno nak kucok abah-abah manok patho lai dung ke. Tawo je kuno apa? Abua tu ide